thobela, ke a le dumediša, ke a le amogela, ke a le lotšha mo go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke re enwa metsi le nabe maoto le ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tšona. Le gone ke rata gore re dire reading ye ke reading ye le gore ke reading ya ya mafelelo a beke, the weekend, ke reading ya this weekend. Go thoma le gono e le Friday ka di 20 tša May go fitlhela ka di 22 tša May 2022. Okay, ke na le cut tše pedi, ya mathomo e re the arrow, ya bobedi e re sage. Di-cut tše ke di tshwere melaetša le gore e tšwa go mangeloi a gago, go badimo ba gago, gore ke mangeloi le badimo ba kopana together e ke re ba o fa yona melaetša eke. Okay. So ke na le the arrow, ke na le the sage. The arrow ga e bolela le wena e re surround yourself with protective energy. O ra gore o dire gore o aparele ke energy ya protection. O aparele ke energy ya protection. Energy ya protection ke energy le gore re tlo gore ke energy le gore e na le lesedi, e na le kganya mo go yona. So energy ya protection e dirang e koba energy tše dimpe, e koba di-negative energies, e koba lefifi, e koba dilo tše dimpe ka ra bophelo ba gago. So ge this energy ya protection ge e tla go wena e le go energy ya kganya ya letago, e tliša lethabo ka ra bophelo ba gago, e tliša lerato ka ra bophelo ba gago, e tliša tlhompho ka ra bophelo ba gago, e tliša seriti ka ra bophelo ba gago, e tliša success ka ra bophelo ba gago, tšwelopele ka ra ga dilo tše wena o di dirago, e ka ba mošomo, e ka ba business ya gago, jalo le jalo. And ebile e dirang e tliša le lehumo goba tšhelete ka ra bophelo ba gago. E koba bohlaki, e koba maroga, e koba ntho engwe le engwe ye mpe. Ke yona energy ba bolelago ka yona. And then ka buša ka ba le the sage. Sage e re be devoted and committed. So gore energy ya letago e be gona ka ra bophelo ba gago, ene e phele e le gona wena ka nako tše tsohle go phele go le kganya ka ra bophelo ba gago. Dilo tša bophelo di sepele gabotse, o phele o thabile, o palele manaba a gago. Go ra gore tshwantse o direng, o be devoted and committed. Go dira dilo di dire ka maikemišetšo, and o di dire with faith, ka tshepo. Go dira dilo tše ke bolela ka dilo tše di botse, di dire ka maikemišetšo. So ge ke tlo bolela ka yena karata ke ya sage, ke bapantšha le yona ye ke ya the arrow. Go ka lebelela karata ya ka ya the sage e na le mehlare-hlare mowe, mohlare ke mohlare o re botša re ke sage. So mohlare wa sage o tliša protection ka ra bophelo ba gago, wa o šireletša. Mohlare wa sage o tlišetša dilo tše di botse ka ra bophelo, o tlišetša prosperity, success, tšwelopele. So mohlare wa sage ebile ebile le mohlare, ene le mohlare ebile o motala, o ka se napa wa emela sage fela, o emela mehlare ka mokana ga yona. So molaetša o le gore o kry-a go tšwa go mangelo a gago, go tšwa go badimo ba gago, ke gore ga o bona o le ka re ga situation e le gore e hlakahlakane, o bona o le ka re ga batho ba e leng gore ba tliša di-negative energy mo ka ra bophelo ba gago, goba bona ka bose bona ba na le too much negative energies ka ra maphelo a bona. Batho ba bona o tlo bona ga e le batho ba e le gore ka mehla ba dira dilo tše gore di tšwile tseleng, dilo tše le gore ga di a amogelega, dilo tše le gore di dira gore motho a se ka ba le seriti, e tšwa ka ra situation ewe. Go kgwetše le gore ka re ga situation e le gore e tletše too much ka mašata, e tletše too much ka dintwa, e tletše too much ka masebo goba gona go regia batho ba bangwe, e tšwa ka re ga situation ewe. Ga ba o nyake mowe, gobane yona situation ewe o leng ka re ga yona e dira gore kore ya go affecta di-energy tše le gore di tšwela le yona situation ewe, di tliša lefifi ka ra bophelo ba gago. Ke ntho ngwe gape le gore rena ka bose rena re ke tlišetša sefifi ka yona, like dilo tša tshwana le masebo ga di nyakege, dilo tša tshwana o lebeletše kore dilo tša batho ba bangwe, wena o kgwetše le gore ga o na nako gore o lebelele dilo tša gago, o lebeletše maphelo a batho ba bangwe, mang o dirang,
mang o ratana le mang o tšwela pele na wa progressa na. Then dilo tšeo ke tšona le tše le gore mafelelo di dirang di causa mona o feleletse le gore o tlala ka lefifi le lentšhi mo mmele wa gago mo e le gore e dira gore wena ge batho ba bangwe ba tšwela pele ba successful then go ba leng le sekhupi ka ra bophelo ba gago go ba le mona o montši. So ya ba nthela gore ba go lemoša gore bona ga ba o nyake ka re ga situation tšeo ka re automatically ge wena o thoma go ba le jealous go batho ba bangwe and then the more o bang jealous ke the more e le gore lefifi lela le a gola ka ra bophelo ba gago. Mangwele ao ba palela ko fitlha mo go wena ba palela ko tla mo go wena ba o tshwaretse melaetša ba o tshwaretse di-blessings mare di palela ke go tla ka baka la situation e le gore wena o ke tsentšhe ka re ga yona ka baka la lefifi le e leng gore le go surroundile. Jwale ke nako ya gore o tšwe ka re ga lefifi leowe gore o kgone go tšwa ka re ga lona ntwa mathomo o need eng ke eng le tšo swantse o di dire ka the sage card ya go botša gore ke nako e la gore o ipatametše gaufi le modimo ke nako e la gore o ipatametše gaufi le mangwele a gago le badimo ba gago. Rapela o kgopele maatla go modimo gore a o fe maatla a go bona wena o fentše sebe seke se le kang go controla. Bolela le badimo ba gago le bona ba go fe maatla gore o kgone go fenya ona moleko o kheleng gore wa o controla. So ka nako nngwe sefifi re kipiletša sona ka tšona le tše ke setse ke di boletše ande ge se thoma go tla sefifi se la se thoma go tla namoka se dirang se bula mabati se bulela other negative energies ka ra maphelo a rena se bulela other entities ka ra maphelo a rena le manaba a rena ka mokgone kona re bula mabati ba kgona gore attacker easy bathakati ba kgona go re foša ka meleko easy because a gona kganya ka ra maphelo a rena ke lefifi fela le di-entities ke dilo tša tshwana le madimoni le tša tshwana le anything to do with Satan nampile those entities ge di feta di ikela mo di ikelang ge di re di a go bona di a bona gore šulena o tletše ka lefifi a re molateng ke mo re tla dulang gona gana mola then go ra gore bophelo ba gago bo ba doomed le go feta jwale. Le di-spirit ke bolela ka di-spirit this time ke bolela ka batho ba ile re sa le ba phela mo lefaseng motho a tlhokofala ka baka la gore go na le tše a di dirilego tše dimpe nao tša sa phela dilo tšela di a mo palediša gore a ye into the light goba motho le gore o bolailwe ga bohloko motho la palela ko ya into the light because motho la o sa nyaka tifeletšo godimo ga batho ba le ba mmolaileng batho ba le ba mmolaileng ba sa le gona ba sa phela. So o sa nyaka tifeletšo goba motho o sa le attached to something motho ke motho le gore nao tša ba phela o be a rata tšhelete kudu mo e leng gore o tlogetse tšhelete tše dintšha a tlhokofala o sa nyaka tšhelete tšela tša gage. So ke nteng wa bontšha gore ge re le mo lefaseng re phela go na le dilo tše e le gore re sanetše re kore go na le tsela e le gore santše re phele ka yona re se ke ra dumela dilo tša lefase di controla maphelo a rena re se ka ra ba too attached to dilo tša lefase ge re ba too attached motlhang re tloga mo lefaseng spirit se la se palela ko tloga spirit se la se nyaka nthoela se bileng attached wena o bileng attached to yona nako tšeo sa phela and obviously se ka se kgone go itšea then o feletša ba eng a roaming spirit ke spirit se le gore ga se robala gabotse se a sokola se a tlhobaela. So tšona di-roaming spirit tšeo le tšona ga di ke fetela di ya mo di yang gona ge di bona gore mothuši le ena o tletše ka too much negative energies ke ntho la gore a re ka la re palela ko tšea selo se la re se nyakang a reng re o dula gana mola go yena o thoma go ba le mathata ka raphelo ba gago o palela ko robala bošego e seng gore because badimo ba nyaka go bolela le wena goba badimo ba le ka go protector from meleko no o palela ko robala fela di-spirit di atla di-spirit tše dimpe di tla ka raphelo ba gago nao tše dingwe o robetše o robola boroko bo deep o palela le ko o lora go phafarega go sele o iputše gore banna sa le ke robala ka 8 ge ke tsoga fela mo ke 6 or ke 7 afro a senke ka no phafarega next o swantše o be worried go na le ntho ngwe e sa sepeleng gabotse ka raphelo ba gago. So ka the sage card wa botšiwa gore rapela kopana le mangwele a gago ene ka go bona gore ke mohlare ntouwe ke mohlare
mehlare e raloka goba di enywa di raloka ba re keng karolo e kgolo ka ra maphelo a rena. Motho wa o ja di-green things a lot, a ja di enywa tše ditala, a ja tšona di-vegetables, a ja tšona le tšona di-fruits. Dilo tšo di a thuša mo mmeleng wa gago, di a cleansa, di ntšha meleko mo mmeleng wa gago, di balansa di-chakras tša gago. Ene ka ge le tseba gore rena dingaka re šoma kudu ka dilo tše ditala go alafa motho, re šomiša eng? Re šomiša sehlare. Ke sona sehlare seo se bonang gana moo. Re šomiša dihlare tše le gore di bitša ke dipheko go alafa motho. Le ge re bereka ka sepostola goba seprofeto, re šomiša diwasho. Diwasho di dirilwe ka eng? Ka tšona dihlare tšeke. So ya rantwele ya gore ba go bontšha gore kore sehlare se go se bona mo cleansa mmele wa gago, kore ke sehlare se se emela ntwela gore make sure ya gore o cleanse mmele wa gago, o cleanse, o ntšhe sefifi sela ka raphelo ba gago, go šaleganya, ene o be devoted, ene o be le maikemišetšo. Ka re o ka kgwetša le gore wa ke cleansa, mara o sa no boelela ka raga group ene e la o tsebang gore ba dira dilo tše disole tše disole tše diso. Mohlomong batho ba le gore ba nwa too much, mohlomong batho ba le gore ba ka ba šomiša le ditidifatše, batho ba le gore ba dira dilo tša bo otswa, kgaogana le bakgotsi ba uwe, ga o ba nyake ka raphelo ba gago, ba hlakahlakantšha dilo tša gago, ba hlakahlakantšha bophelo ba gago, ba koba mangwelwe a gago. So ka tšona dikhati tše, molaetša wa gago wa this weekend ke gore e tšwa ka gare ga dilo tše e le gore di o bakela lefifi, e tšwa ka ra lefifi leo leng ka gare ga lona, cleansa lefifi leowe le tšwe ka ra mmele wa gago, gobane rena mangwelwe a gago le badimo ba gago re go tshwaretše melaetša, re nyaka go botša yona, gobane rena mangwelwe a gago le badimo ba gago re nyaka go protecta ka re ga meleko, mare re a palelwa ka gore wena ebile meleko ye o ipiletša yona. Ke yona molaetša wa rena wa this weekend. A rapeleng re tshepeng gore next week Friday ke tla dira another reading like this, le beke lengwe le tlang jalo le jalo. Le mphe maatla, I mean le nrapediše ke be le maatla a gore weekend e tlang le gona ka Friday ke kgone go romela molaetša le gore ka ba molaetša wa the weekend, le tsebe gore okay molaetša wa ka weekend ke eng le eng le tšele gore ke santse ke di dire. Ya ba nthwela gore le yona go ya gona kerekeng le gona go tlo go thuša ka weekend, go tlo go thuša go tloša lona lefifi leke. Go kgwetše le gore o paletše go ya kerekeng ya gago, it's fine, o paletšwe, but then ke phe nako ya gore ka Sontaga o khuname ka dikhuru, o lete kerese ya gago, o rapele, o opele sefela so ka se opelang, o bale bibele ya gago, then o tla bona ka mokgona o ntse o dira so o gare o koba lefifi lela ka raphelo ba gago go tla kganya. Wa kgwetšela le beke ya ona o latela e ba beke e botse ka raphelo ba gago, a gona motho a kgopišang, a gona motho a bolela le wena ka go fotlela, a gona motho e le gore wa go nyenya goba mohlomongwe wa go nyatša. O hwetša lerato ka mo le ka mo, pelo ya gagwe e ba e tšhweu the whole week. Ke a le leboga, Deepsne ka mafelelo a beke ya lena.